ketika Jawa dan Lampung. Woi, lele. Motor juga sani kuin nako. Beli kok banyak kulak di pasar. Ngaga masak. Kowe iki lek orang ngkon aku sedino nyapa lho jan iki. Ah, magal apa nih kok? Iya ya. Ya wis. Gone dite. Wedok wis gatel. Nah, jawab nih kok. Nyapa? Jok iki lho. Di pasti ayo balik sa. Muni temon lo lain kedekain ulun na. Peh. Ora eneng lho, Dik. Apa ini sama ngedok? Kolak to? Kulak lo. Muter-muter pasar lho, ora eneng ora bulan puasa kon golek kolak piye lho. Iku ji sangko nak dapat dekain. Nduk api saya niku sepok. Ulah yang mak ngedok nah. Adalah, lah salah apa? Ale. Putar ke pai motor nah. Wis mangga ngongkong. Nah, Engkau ke pai. Peh. Mangga ngongkong. Hah? Kone.